Hello everyone, ndabasuhuje bakunzi bacu, nambasaba gukora subscribe kuri ino channel ya Modern Electricity. Uyu munsi rero dufite isomo ryo gufunga confret divisionnaire cyangwa boite divisionnaire. Ni boite y'amapareye aproteja arinda installation yacu, harimo nk'ingi mubona iyi bayita digital differentiel. Hanyuma iyi mubona yo igira input ebyiri ikagira na output ebyiri, uko mubibona akaba ari ya ampere 25. Hanyuma twongere dukoreshe disjoncteur ya 16 ampere marque Weston, ariko turi bukoreshe n'izindi za 10 ampere za ampere 10 kubera ko tutazakoresha amampere aremereye cyane, ntabwo tuzakoresha amakonsumateri aremereye. Niyo mpamvu twifashishije za disjoncteur za ampere nkeya. Hanyuma rero installation yacu iraza kuba yoroheje, ntabwo ari ibintu bigoranye. Mwebwe mukurikire, nambasaba gukora subscribe kuri ino channel kugira ngo mujye mubona andi masomo menshi yerekeranye na electricity, gukora amashanyarazi. Basaba no gushishikarira abantu mugakora share, mugakora like kugira ngo bigire no ku bandi. Murabona ko dufite 3 phase, dufite cable ya 3 phase, ariko turi bwifashishe single phase. Ntabwo turi bukoreshe 3 phase, turi bukoreshe single phase muri zino singa za alimentation uko ari enye. Turaza kwifashisha ubururu, twifashishe n'umutuku uko mubibona. Hanyuma mukurikire mutaza gucikwa. Mbashishikariza gukora subscribe inshuti zacu, ndabasaba gukora subscribe, mukore like kugira ngo dukomeze tugende neza.
sasa dutangire dufunge amapine yacu ya installation. Iyi ngiyi ni joncteur différentiel, iyo turakoresha imwe, hanyuma dukoresha disjoncteur eshanu. Disjoncteur ya mbere turakoresha ya 10 ampere, turakoresha n'izindi ebyiri za 10, hanyuma dukoresha za 16 ampere eshatu, zose hamwe zibe eshanu. Gukoresha izi ngizi zonyine, murabona ko harimo joncteur za 10 ampere ebyiri, za 16 ampere ebyiri, hanyuma na différentiel imwe. Izi ngizi zonyine tugiye kwifashisha muri confret divisionaire yacu, hanyuma installation yacu igende neza, ibe irinzwe neza. Reka dukomeze rero. Turacyakomeje rero. Ubwo tumaze kudenida insinga zacu, tugiye gutangira gukonegita output. Ntabwo turahera kuri input, turakonegita output z'amadijocteur. Mukurikire neza ntihagire ikintu na kimwe kibacika. Nambashishikariza gukora subscribe, mukore like, muraba mumfashije cyane. Reka duhere kuri noir, ku insinga za noir, umukara, insinga z'umukara. Insinga z'umukara ziraba zarimanse amaprise, mubimenye mukurikire neza. Insinga z'imikara zirarimata amaprise, akaba ariyo mpamvu nyine twazishyize ku madijocteur ya 16 ampere zonyine, hanyuma izindi za 10 ampere ziraba iz'amatara. Insinga za noir ni iz'amaprise, hanyuma insinga z'umutuku ni izarimata amatara. Dukomeze.
turacyakomeje ubwo turangije gufunga output z'amadijogiteri. Reka tumanze dufunge netre. Murabona ko twashyizeho bar de netre, neutral bass bar. Reka rero dukomeze. Hanyuma ugomba kuzirikana ko insinga y'ubururu ari netre muri installation iyo ari yo yose. Akantu kazirikane, kagasubiremo muri installation iyo ari yo yose, insinga y'ubururu iba ari netre. Ako kantu ugomba kukamenya. Reka dukomeze. Hanyuma turacyakomeje. Murabona nk'uko nabibabwiye, dufite câble d'alimentation y'insinga enye. Muri make ni triphase. Dufite triphase y'insinga enye: umukara, ubururu, umutuku n'umweru. Ariko turifashisha monophase, turifashisha insinga ebyiri gusa nka alimentation ya boite yacu. Turifashisha umutuku, twifashishe n'ubururu. Hanyuma muzirikane ko ubururu ni netre. Reka rero dutangire noneho duconnecte input. Tugiye guconnecta input z'amadijogiteri yacu, ariko duhereye kuri differentiel. Tugiye guhera kuri differentiel twifashishije umutuku nka phase, hanyuma twifashisha ubururu nka netre. Turangije guconnecta input ya differentiel yacu. Rero murabibona ko turangije input ya differentiel. Hanyuma tugiye guconnecta output ya differentiel. Output ya differentiel ya netre irahita kuri bass bar ya netre n'ubundi. Uko mubibona ni gutya. Yes. Itegereze neza, irahita ihura na bass bar ya netre. Nk'uko mubibona turangije guconnecta netre. Ubungubu netre yacu turangije kuyiconnecta. Reka duconnecte sasa output ya phase kuri differentiel. Yego. Gutya output ya differentiel ihita yinjira muri dijogiteri. Ni gutya nk'uko mubibona. Phase output ya differentiel ihita yinjira muri input ya dijogiteri.
inshuti zacu turacyakomeje, tugeze ku madijegiteri. Sasa turimo kurangiza buwate yacu, turimo kurangiza gufunga buwate yacu. Tugiye sasa gufunga input ya madijegiteri. Turifashisha utuntu mubona tugenda duhanahana kuri buri dijegiteri, duhanahana umuriro kugira ngo zose zibone umuriro, hanyuma zisohore output zijyana muri installation. Utu tuntu ukoresha, kamwe gahereza indi, akandi gahereza indi, gutyo gutyo mpaka zose zikwiwe zirangiye. Bashishikariza kandi gukora subscribe, mukore subscribe, mukore like kugira ngo dukomeze kungurana ubumenyi, dukomeze kubahereza andi masomo yerekeranye n'amashanyarazi. Murakoze. Buwate yacu irafunze neza, amapare yacu aresitaye neza. Ubu noneho twafunga. Murabona ko buwate turangije kuyifunga. Ubu installation yacu iri well protected. Reka dufunge rero. Mbasaba gukora subscribe kuri iyi channel, kandi ndabashimiye cyane mwakoze kudukurikira. Mukore like, mukore share n'abandi babibone. Murakoze cyane. Ciao ciao, mugire ibihe byiza.